Ebyamagara mbikchibo kazire health products. Osibireje iwari kutureba we bari kuguma ha TV West okurwa mu kasheshe negiskonda nturaje twamanyangoriyo nabanyeta cyo butunji Charity kandi shahe itwayigaranjiramu neshaha ya program Ebyamagara nkabutosha turuganira ndwara zitari zimwe na zimwe. This time round musako bantureba ababarwire ndwara kubazirningwa ezitarukukira bo twine kubantu barebera tuta bine kuba nebekebeza ryari bine kuba bo batwaza bata ahabo kubo bundi noza kushangosha ngo umuntu arwiro bwire buraingwa ubundi ahikabirgaho and when actually nigume ryendwara kandi agagumaga ryamagara byona twine kubantu bita aha balance. Twine Dr. Dickson Nuwasaasira mnywana wetu okurga Doctors Case Medicals omururu kunjiri warije kuba natushobora je koko mureba gabutosha natushobora aha bintu ebyekikankecyo mwe ntinkwenda ku mwaka bigambo nikiriza mwakire abwanyuma tutandikireho. Dr. twakwakira ubare mnonga Charity nashemerwa kubaha ogundo murundi gabutosha kuko wagambane banyita Dr. Dickson Nuwasaasira abunkuragurira nimbaragurira rukunjiri Doctors Case Medicals natungo muca muhango kubahera izoba okusinga munongo kugamba hari eco wagamba kitwetana chronic illnesses ninga obulwiro butakukira ahabo kuba itwe nkabashaho nangwa n'abantu bengi nibacumanya ngo hato obulwire bwo bukwasira makanda abanya Uganda ati bacifa bumushwija ekirukano obusheru ebyo bikaba byari ku Rwanda 9 no garukenyima hato obulwire bukutwara abantu abingi n'obulwire butakukira tweta chronic diseases ninga non-communicable diseases. Okay. So okwijaho kugamba ingeri bashime kwande betwaza ni manyangwa bingi ntate bone batureba abamwe tubareba bulikanya ngo kutwayigire okurabo mu burwiro bwenyima kubwo abene bwita abantu twine kwego kuturarabe umuryobo uburyo butakukira mukaba burinka buha buturistingire then ayakubariyo kwa bwine ubundi atakakimanya gakimanye kandi nabwe tumureko kwaraye rebera katura amagara maringwa. Okay, so chronic diseases ninga non-communicable diseases obwe no bugambo bwo rujungu konkandi bantu tumanyisa ngo obwe no burwire obwo kurwara okatura nabwe amagara gawe gona tokwenda kukira ngo hati nyonka kira nazo mbindi cyamanyisa ngo either no wasa kuguma nabwe utari na hambazi konko rwire torije ningo shango umwe waguma nabwe ahabo kugira ngo ryahambazi bwaba controlled konko shanga watura nabwe obwire buringwa uburyo butakukira so bwine characteristics ishatu ninga ebintu bishatu ebitukugendera cyo kubanja byona ngo kunagamba n'ubwo butakukira. Okay, wabo kwatwati ya Dr. yagamba ngo rwareki cyamanyisa ngo amagaraga wegona noza kubozirota urwiro bo burwire echa kabiri obo burwire no obwiro bwinji no bane bwetagombazwa every day. Okay, nagezo kukoza ikigambo cya buri zoba konka hari abantu abukushanga ino burwiro bwetagombazwa every month butosha mwe no butareka kugira ngo nyonaza kubaho nkashanga ndije ntara mu irwaro ni mako zisomba zo cyama nsango bwe no burwire obukwa buri chronic illness. Then akama chaka chatu ninga icho kumayisaho chaka shate kikubasa kushoborora nani chronic diseases njanje masa ngobo burwire no yetaga kuba uri nabashaho ningo ine input yabashaho abashaho nibakureba buri kanya bakurahabura bakugira bata so cyama nsango umuntu kwa ine burwiro buri butakukira then aine kuba na qualifying ariye byo bintu bishatu ebinagamba konka nyenzera kubihenda chronic diseases no bwo kurwara okabera hambazo bwire bwena ningo kashanga no ukotari hambazi konko burwiro butagize butakizire. Nanda kuzaha cyo kureberaho omburwiro bwe Charity nyina kugambire ngo oburwiro bune bwinji muno ni bwinji konka twanda kuzahabu habiri common ni nyenda ngo tutandike no burwire ngo bwa shukari okwasira makando muri buryomwe wahoro umuntu ngo yarwara shukari ningo narwara shukari njanje masa ngo go umuntu nayitaga embazi ya buri zoba nayitaga kureba umushaho bwire bwena kandi nayitaga kurutura no burwire ubutakira. So ejo tujita ngo chronic disease abantu bakurwara pressure abantu bakurwara pressure
aho jango mwe na barware ya hansi aba moya higurwa ngito tumanya ngo actually hatucindwire kutwantu ngamano mu rwetu jango ni high blood pressure. Okay, abantu abakururwara high blood pressure ninga bururo bwa pressure njancho mesa ngo omushaho yabo kwata merizoba then noza kuba na obo burwire kumara akire kalingwa munonga kama garaga obwiro bwinji ninga ushanga wahitaga umubazi gwa bulizoba ninga wahitaga kuza wabasha bulizoba. So aba high blood pressure nibo binji kutira ba low blood pressure. Yes, aba high blood pressure nibo binji. Aba low blood pressure obwiro bwinji low blood pressure neba netambwa. Okay. No shanga ngo muntu ine low blood pressure abuja ngo aberwiro mushija maybe agire kirukano amiziga muhamuti yarya pressure zankahe zahanze. Okay. Bace munonga bitushanje bakugira low blood pressure takukira nibabene mu buzubu ubwo bicweka byabo ebyo munda okukira munonga hari tweta ngo ni adrenals ubwe ni ubucweka buce munonga bukushanga hine nsugo obukuyamba kwata pressure yakuguma higuru. So ko kushanga izo adrenal glands zarwara hatushanga ngo pressure yawe te kugira tate kutimba negume rya hanze buri kanyo toyina kazengera no collapsing. So konga pressure ekanyire munonga neji eyahiguru. So nayo ebe cyo kurebo cya kabiri abu butakukira ninyenda ngunyije aha kintu echa HIV omuntu kana arwara kako kasirimu nojuka twatwachigambira waha akako kasirimu nako kadiyo mburwire obutakukira kamara kutambati chama zangu oine kutura nako mpaka amagaraga ugona oine kubera mbazi mpaka amagaraga ugona kandi oine kuba noreba bashaho obwire bwena nobuko walije nobuko ruwire. So chronic diseases zikanyire tuineme bintu ka asthma amahima nambo hatiya ndebe njura negwa hatukunku banstamo mu clinic doctors ke tinkara tokaraba uri batano utakabwine mu rukorora oino rukorora takuchira. Okay, hato shanga ngo asthma boja ngo tekukira nayo yabachi yaba chronic disease. Okay, na nebindi byinje fumbi konka hatiya irizo ngabenye nangu yes na kansa tekukira konka no jango ne kwangusiya bwiro bwintu atinde chamani chokora ya konka nayo eriyo mburiro butakukira abo kwatu n'abantu binji ba kansa na rukunjiro ko wita abantu abakushanga ngo ari yachikato cha kansa cha buri kwezi. Okay, kuba kwa batakimutire abakubi bamuhe kitanda bakireta bakimutera amaja hoci. Okay, simba hakataho. So hataho ninyenda nyetegereze umurwirogu kumwahiza kumanya ngo arwire ndwareze kikecho numukorera ki kandi nabayine kwetwazata ahagwa amagarago amuyaza kutura na noburwirobo. Over Charity. So obwiro bwinjo muntu kwakwije mu irwaro twaza kumukwata mu burwiro oburi chronic na jata kucumanya. Okay, maybe atwire na aterwa muntu gutakukira atwire na itwiriho lya burikanye shesha munonga shazire kiro acijo mu irwaro twache batyango oine shukari ninga oine pressure ninga oina kako kasirimu ninga twakwata mu kansa yibere twakwata mu kansa ya prostate like that. So kwakwije mu irwaro na ija atakumanye cihoniki. So first step itwe ekitukora no kugira ngo tubanze tukwate mu burwire tubuhamye tubuconfirming obwiro bwinji nkashukari yo twachebera no mundi go kubanza ntugamba ngo dirota urwire shukari. Pressure obwiro bwinji ntujya kugira ngo no butoshangeriya higuru reka tugaruke munyencha kare twongere izobe ryakora taho tubanze turebeke ngo yagumeriya higuru te kushuma akora abantu binja batandikiro mu bazo gwa pressure kumbe kizibu kikagiye comeje bamupimise kwemeze coma kitahikire kikakwereza ezihiriya higuru bagakutankanzo mu bazo gacanga bagumara umwaka ningo mweni jana iza gukora exercise hato shanga mwene bintu bitaterire. So kutukumara kuhamya burwiro butwabuhamya twabucebe twabukwata ngo ine pressure ine shukari tumanya ngo ubu no bwo butakukira. So number 1 tubanza tukushobororera haza cyari taho no twiniro rutaro kushoborora umuntu kamuri ubu twashango ine pressure ya 2 noza kuguma hambazi mpaka amagaraga ugona nabani yo kugukwiyeho n'inyi no bushobora bwo kubukwiyeho abantu abinyi ndoshanga yazo mu bitekateko binje munonga kuguma hambazi kamere hesande mu guma muikirizana nakombazi ko kwezi gendo mire kwezi kwaho garuke amera hesande mwa cyahoro muto gwakira imbazi kanjireke. So ntubanze cyo bwanje byo nakumumati zogo muntu kumugambira ngo yes obugwiro twakwatamu no buryo butakukira nibwetaga ukora oti none oti. So ejo niyo step yo kubanze yo confirminga oburwire tukabukushoborora. Step ya kabiri no kushomesa do's and don'ts.
mu rujungu ebintu ebishime kwa nokora nebitoshime kwa nogirota nokora nyenda kumani nkoze examples z'oburwire oburi common so nkashukali ninga pressure shukali ntumanya ngu toma kujukwata muza kuja mwana ibintu bitoshime gukora nebi cyo kubanza byona tokwetaga kuri ikintu cyone kiri mu shukali biscuit amandazi emigati byone ibintu bikunurira twabikuyaho twikirizana haza naco kigumire nushanga umuntu atura nanyo bugiko butano bwa shukali hati kumugira ngo atatamuna kamwe n'urutaro tumugambira echa kabiri no itaga kore bisasa hizi ebinanebi at least tokirukanga ukiriko mu compound yawe ukagirota emerage hindroti wanorya ebinyobwa ninga no kunde nyama na supu mwe natwaza kuronde ntura turonde dodo turonde bitoche bitakuzire nibyo birakuyambe okubasa shukari yaweje owa pressure nchira kumugambira kintu eco monyo pressure bwe ryahate ine mize minji pressure wajirwara ukafuna mbazi ukacendeza monyo gwawe ukareke bishaju ubwiro bwinji notura konga shukari ni ine mize minji Ebyamagara mbikchibo kazire health products. Ebyamagara mbikchibo kazire health products. Tukumara confirming oburwirobu then hatukushomesa ebyo shime kwa nokora nebyo tashime kujirota nokora obyo tashime kuba nokora then tuchumara tutandikanisa omubazi okay obwiro bwinjo obwiro bunagambo buri common shukari pressure obwiro bw'umutima obwiro bw'ensigo obwiro bw'ekitigu akakoka sirimu obwo no bwiro bw'eshimikwa no tandika omubazi on day 1 ahabo kuba tirimwe tikabiri omuntu tumugambe ngo twakwata mu pressure ya 2 katukutandika nzo omubazi Charity tingumanya abantu apo achipa kwange omubazi ayanga ati nyo omubazi kambe nguri kireka manze kushaba ati nyimanye kitume pressure anje yatemba ninga ati kamanze nze kugira ko naraguzo kundi no mabantu binemera gurize minjo mu cyaro kunywe bishaka okuzo mu bafumu hato shanga nk'umuntu ya embazi yajanga of course ito tukaba trend kugira ngo no lebo burwire bwo muntu umugambe ade nayisharira mu muhabura wijo mwe rwara bayida kango mubazi tukakujema so hato umuntu shanga yargaho yagenda na pressure yo bwire wintu kushoboja mwana hati reka tumuhezo bwire kujya maybe naza kwesharira magarke uburiya ureba hatako sande bamugarura ine stroke arikubi ninga ine stroke yes so ikingugeza ubwamano jangu bwire winika shukari pressure akakoka sirimu oburiye bw'umutima twamara kubukwata no kuhezo mbazi so kutukumara kumumatiza twamushomeza byo kora mbitakora tumutandikanisa ombazi for all the chronic diseases tugamba bakwa dose obwiro bwinji amagara uje tukushana dose tizikatukolera okukushana so nicho jati ninja nakwata mu pressure tora kajumaka ugendo kamire okamire buri zoba garuka hanyuma y'ibiri 14 ko garuka hanyuma y'ibiri 14 nsheme kwa ni checking pressure jo kareba kutukozisa dosage pressure hati yakai ekiri yahiguru eshumire munonga ningeji niyo dose Dr. Kanjango numva n'umucimanya ngo ubu yarya hari 2 ubu twakamuha neza kushumeza hari 17 ahubwo nibyo mwashomere so nyuna heza futahanka ikomuka notandikira ndetera transport ya buri zoba ngunze ngaruke kandi umuze kucebera numva mwampo mbazi mundeke ntahe inywe ndiye numva mtatamba abonse namwenda ngaruke so hati na injo nakujanti abuja ngutukushana harimo abakazi harimo abashije harimo abahango harimo abantu bace nora kajumani kabakari kamwe okay hato shanga ngo dosage yibakoze ro mu kajuma karabe kari mu grams 5 ejo ne yabanta bari bingi ninga majority tekukira kurenza dose tekukira kuza hansi konka tujya mama ndagushanga ngo kwa muhezeze grams 5 tizamumara ahabwa amagara go kugakozerwe na size yenachi so nje tubatanja dose nche otaho dukozesa deno garuka we sandinki 2 ningo kwezi chikurujirira mwe no bwiro butubona tamba deno chigaruka hatureba dosage jibasize ningate jibasize ejibasize guma hariyogo hatwenda tweze myeze 3 mukaga like that kuruje twagenda ningmani nza clinic nimbwakira customer amanyango na icyo nico kiri kunkorera yes ningmani nze nimbo yakira ninga nibuguraha pharmacy ningaruko muka yes so ate ngarike nkuronde hati exactly icyo nico tubonza kugamba hatiya kuba kumara kutandikanizo mubazi tichikumanisa ngo bakusibura nyoba kankwata mu pressure bampo mubazi no
no to kugira ngo utato bugwaho tkanze hari nguri doctor no gamba tukuguraho gure hande no garuke birebi nebi wanyitegereza Dr. Guriyo mbazo numba muguhandikire yes ndatguhandikire tutaye muzetheri yes akapapura kanje nimba nchikine yes kandi ombazo no guhogwe guhandikire hatkumwe mwakimanyire ngo nyowogo no kunkorera tikuzo mu pharmacy nkagura nkarebera akapapura kankagumiza munimera ico nico cyandeta kandi nico buri mwakora kandi we kitakire okay yes so omuntu kurwara ubwiro butakukira twamara kumuhezo mbazo twajata twamusibura hari eshonga 3 ahabwaco go muntu ashemekwa nayija uwo mushaho hiburi kwezi hiburi myeze 2 hiburi myeze 3 oborije obatorije amagara je gona kuko yes nico atokora nka nywa hinkora ha doctors case aba bantu kuba kwani bija okuraguza ninga twatubahire biro byo garuka tibakushashura sente zo kureba umushaho okay nayija ayijire kucebeza ebitumuze ngo ayija cebeze ninga ayijire kwakira umbazigwe ninga doctor aje kumureba ahiyahika ojuke ngo koza go mu room ya doctor bakushashuze zo kureba doctor ni bandi bakushashura none umushashura kugira ngo akugambire cyo rwire konko rede no kimanya so washemerere kureba hatakaje ati umbazi tuguhindure tugire obwe niho ryo muri buri we no ijaburi kanya then bakakweza umbazi na tests naci konka cyo kugira ngo buri kanya waje gumeno ushashura ubundi abanyarwanda ni baramo of course mbaraha kampara abingi bacabi kwa kugira ngo every time wazo wa doctor mitwale 5 waze mitwale 5 konga hati twengo mu environment yetu kora mukona ngo abantu babase cyo kwije mu irwaro bakareka kuza kugura imbazi harahaduka nanga drug shop kwena ngo cyo bakireke ito tukushana twajangu ubamara kwata pressure na shukari buri kwija iwo ine file yawe uje kwa chembazi ningo ikuzo murabu doctor wo washashire kugambira ngo no rwara shukari already ariho nazabuja uri Sis Charity shukari yawe yakaye ati washtebera mukaga kari hatindura mbazi giroti rogotari ningana nashanga aho ndi ijoro already ndiyo mbetabo exactly no ryo mbetabo so ikindi kugeza ugambira Charity no kugira ngo twine kuhindura hankora doctor yakutandikana so mbazi no gwashukani ngano gwa pressure nabatakumara ico kubanza cyabyona embaze je itukumira ine side effects okay tuyahashonga bwenshi nyine buguma ninyija yes abaceme kwano ukazaha akaduka kagura mbazi embaze ine side effects ezo enyinji iwotoka azimanya nko mu rwire okay tiri mweti kabiri mbwina abantu abadiya mbazi gwa pressure ukashange bigere bizimbire tiyacujwara nankito nyowe doctor ebigere bikazimba na mari myeze nati nkujwara nkito kumbe no mbazi ni side effects zachi zombazi so echeme kwano kutuma waje no kugira ngo embaze je tukumera ine side effects embazi ne saving amagara konke mebazi ni chemicals so ni jiro ko yahindura amagara gaho so side effects zimwe doctor niwe kujirata niwe wo kuzirebe cya kabiri no kugira ngo obu burwiro butweta chronic illness bwebwenka obwiro bwingi no bukana umiriro mbazi bwine damages zinde zikukuleta amagara kandi okubumiriro mbazi okay niyenda kose cyo kurebera nka shukari koko borwire shukari no basa kuba oine embazi yawe eriyaho konka kako kugira ngo shukari ne basa kuguma erabe mukace tembeho egaruka hansi ushange katandika kwitamisho okay so shanga watanga kweze ibintu bitakurebeka ja utsana shukari yatemba kumbe gabone gafa waza kugira oti gakagenda kare shukari na nembazi yayo omwene maneteganise nsugu so umbazi no gumera shukari yawe terire konko shanga waza kusheshe nkari yabura abantu abinja bakwija naija kujya ati ngayirwa kusheshe rwa kashatu ezaro ryo rwa mukaga arukuri yarukunywa azasheshe nkare zimara zifazigara so ko kubanozo wo mushaho no bushukari yawe betererire hatito twine ebitukubana tubuza no sheshaje we nakazenjera no hweza uraba kwereka ingaro ezinizinga so itontonjeza kureba yaba hine shukari ninga urwebo ekibwatanje kushisha ahamagara then echakasha chime kutuma bakwija no kugira ngo obwiro bwinji abantu abakutandikira ha dose yo kugumaho tugishara hati tukazo mu murembo musya for example kembazi ya pressure no baso kujene pressure ya 2 nkembazi miringo 3 konka ndi command after 1 month
ubwo ninzagunoka ingufu inzagwihaho namara emyezi mukaga ubwo ninzagwihaho aguma hari gumwe ako amagara ngagamanyirire hato gunuguza kumara hanyuma emyezi mukaga so nyo nantagarutire maningure riya yona hato janga wazo mu overdose janga buri kanya nozengera noja so ebyo nibyo bikuru ebyo shemekwa anoije taka hendire shongejo hariho ibindi bitweta ngo ni investigations nga tests ezo shemekwa no gukora okuchebeza kandi orije orugo mukato ine shonga ozo mu lab bakwiheshaga mu bata bacebeze omukuchebeza omunaza akorera byo kurebera bibiri for example nka HIV hamwe na shukari umuntu kuba narwara shukari cyo kubanca habyo ndijyango ashemekwa nacebeza shukari yeye kabiro musande oborije oba torije oborya hambazi obogoshireho kabiro munci umusande umurundo gwo kubanza wacebera ngo rwa kabiri ocebere wamara kurya 2 hours after food uri cyamshana ubarisha hazawe ibiri ocebere ujandika mu kitabo cyawe harwa mukaga ocebere mukashesha tine chwarire so waza kuzo mu irwaro no bocebe emirundi ebiri buri wiki kumara esandina maybe okwezi hatushango ine test 8 hatwe doctor naza kureba test 8 jati ombazi dozi yeta gukora niyo mwazi ukunabireba dozi yeta gukora niyachi niyo mwazi kabe niyo twayongera eyo mukasheshe jineza kumara mushukari yawe tugishare yes so okwe no kuchebeza shukari ntugira ngo mukari cyo manyisa ngo shana neza yes no shanga uri dozi yotakwetaga ningo ri hadozi yanze munonga no manya shukari nekira kuteka abantanzi yazo 15 garka higuru za mwendi 10 umuntu nariyo mirimo ye mazima Charity no ryaho mu byeshongoro byawe no bandika kandi ozirota oyine shukari yikome so tujya tugira kandi yo ezo yikumi nebeta kutire hansi konka neba neshisha amagara gawe so jangu okuzo wa doctor is a must every month wabanurwara shukari so arebe zo pimire ahindura hadozi zawe ningazikuhereze rero emyezi mukaga acebere nsugo so insigo nibazicebera izo bari bakwata mushukari bagaruka emyezi mukaga Charity abantu mwenda hari 10 bashukara bakufa nibitwa nsugo ensigo abo kubo kugurwa ni kubasa kurwara ibironda bakutemeho konke nsigo za rwara ni zikutwara kidney transplant mu Uganda tujine ngo ryaho ngo kukutamensigwe ndijo so abantu abinja bashwara bakurwara ensigo batorerayo so itwe nkabashaho kugira munonga nywa hinkora umuntu wakwana rwara shukari tumuhereza embaze izo batucebera blood sugar tucebera kidneys tujangwe emyezi mukaga muteko jata kugaruka mensigo then aho mwaka ncebere bishaju ebe bikutambiro mise bikwigazo busi nibyo bitumaga ebigere byacweka wagira pressure so umuntu kuba ine shukari nani nene bishaju bikumutambiro mushagamo so tucebere bishaju amargo mwaka tucanga nabyo bijyahigura hareve itakwenda hati yo mumbazi yawe shukari ya tukugitira mako kujya bata akoko byose mwanyitegereza so in other words okuzo wa doctor nabaza kwa nareba hadozi zawe arebe byo kucebera konkara no kuzo mu lab okacebera abantu bito basibure orkubahabura hanshonga niye mutu we bare munonga Charity mwe bara abantu batureba nkabutosha kutukuba turyantu tanje nangwa abantu betegeza ukubo kubasa kugira amagara maronje ito twabe ntushemererwa nazo mu irwaro nkakira abantu batakushasha abigire kwecekinga conga so tushanje ngo burwiro butakukira ninga chronic diseases zikanyire munonga hatiya omudiezo haramunga pressure shukari akakoka sirimu asthma ubwo mutima obwensigo na nobundi bweno butukumanya butupasa kutura nabwe ninyenda ngo mbagambire ngo oburwiro bamara kubukwatamu tikujya ngo bakombazi twaherezaho oyine kuboyine obwiro bokuzo wa doctor okureba doza zawe ziyakwereza akagira ibinde byacebera kandi akongeseza no kushomesa kugira ngo obase kuberaho na nobo bubwe kumara ubwire buringwa abutakuteganise engere yo kugira ngo doctor akora byampombazwa pressure kandi twarogungumire namana nzaga clinic nguro gundi ejo ngero tugirugemo tuzomurembo musya ubwo kuraguza akurunje niyenda kusibura again ndi kubagambira ngo amagara gawe nigakira byona ahabo kuba we namagara marunji tine cyo takubasa akora tine cyo tarahike umwe namagara gitugareberere kuko rwaro bwe butakukira tamamani bwo kurebeka ngo waberaho nabwe utine shonga wakorera entunguka mwe bare munonga musibe kurunji murarije baroguma ni twabwa program eji ebyamagara na twagenda tutyo nabandi cyo butunje Charity umuhereza kana abanyine Dr. Dickson
Nuwasaasira okuruga aha Doctors Case Medicals omuri Rukungiri kandi utosha nsaguma tumugarura uguma natuganirira ahandwara zitari zimwe na zimwe ubundi hakagira wahonokaho nisha baruhanga ngo abakwase murare kurungi tureba niro kubanza rukurataho mukama abarindi Ebyamagara byambikishibwaho Kazire Health Products.